9 de xuño de 2024 volvemos a Lagulet. Lagulet. Entón, imos ver que teño que explicar unha cousa antes de que comecemos. Cando pasan, a ver, 2-3 minutos aí non. Toma de asento que Carlos vai explicar unha cousa. Sí, vai. Con tempo. Sí, bueno, este é o tipo de humor que lle gusta a Dani Lorenzo, o ex colaborador. Alberto Cuña, amigos, con. No. ¡Oh! ¡Ostras! Así no. Banda sonora original. Vale. Cando apostamos lembramos que está Dani Lorenzo. Arriba. Dani Lorenzo, Eu de bandas experto en sonoras. cine. No, eu de bandas sonoras non che creas. Gran experto, gran coñecedor do cine. No. A resposta vai ser Ennio Morricone, da igual. Tal cual. Ennio Morricone. Oh, dry the tears from your eyes. Listen when I'm singing time. You know I never liked you. We call in the trap. I can't walk out because I love you too much, baby.